Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kanda kayo, ti umuna serye tayo italawas anapawan. Sakripisyo. Dito itrama tayo, ti Masakbayan. Urekas kasenu, at dalata oras tayo titunggal maysa, kas ita, at data dito pa. Sasan mo tahanay nga data, ado matinaskin ipang pangrunata, ngam ti pa nagdata, at padatan agad adal, kan agpike time job tapay, iti kastal, isupay ti matgadantal. Gaman, well rin, agan anus talata, aging ka amakalpas tayo ti panagadal ta. Kasta tayo ramidin ta, nangruna, kat adabot tarapap ta, para iti Masakbayan, you who enjoy ten. Kitnaskin laan ki panadan anus ken sakripisyo. Sapay kumaha, tamaragpat ta tarapap ta. Pagbalinin ta na inspirasyon ti tunggal maysta. Tapno maragpat ta ti arapa at ta, joy ten, husto kalorin. Ket kasta taramidin ta. Ayan, malintan joy ten. Siya kun ki makam ikibayan. Kababay makim ka. Apa ya kababain kit agayan ayat tan. At pwede tang estudyante. Sige, estilaanan. Agudwata na anan itibayan. Wala. Sana bali, tanggalaan mo tayo ti inordal ta. Saday sa arais kan sidaan. Kan di mawat tayo ti sabaw. Ayos tayo ta. Wala. Saday talahay di kabalan ta. At least, mabsug ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga rutan. Marantan, pag-haritan. Dapat na makapag-repaso ta. Sige, mahantan. Abaawan ti in-order ta. At masingkot ni Lorraine naman. Nasaya at nukasta anak ko. Numni no girlfriend. Girlfriend la ang one. Winanan, paramis ulit akata kayo. Ti panagaral yu kumati into narinyo. Di kay agapura. Dumdum tulatati gundaway. Para katagiti bahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Winanan? Ibagbagat bay tahoy. Gaputa jakayat ama ipada ka hanyak na inam. Kayat ko makaturpus ka. Saya atom ti panagadal mo, anak ko. Winanay, aramidit ti amin, tapno makita yung tutibunga ti amin as sakripisyo. Enjoy then. Anya ti panggap mo ita bakasyon? Akwa? Panggap ko ti part-time? Iti nga restaurant na nagtrabaho kiti? Kasta, ikatuan oray siya. Nagsarita kami iti kasinsing ko, agtrabaho ak iti salon na. Asidat magkaong day jay iti restaurant ni Bagbagam, nasaya tanu kasta. Naskim nagtrabaho ta iti abakasyon, iti kasta, adan tubos-buson tayton sumaro no enrollment. Wisto ka. Nagaro na kanya ka. Nasaan nagtrabaho. Majaf pulawon ti bagi. Kurang mo ti masapsapulan ni nana pagadal ko. Undayam, anyan iti aplayam at trabaho iti restaurant. Orang nga ditan, may nati bakanti. Sulat na. Mama, at pakada kumakatahayo. Kasalay ngamit ti myself na ko inton Sabado. Nasken na da kami agagayam na. Isonas ka na mapanat. O sige, day talaka yam, awan parikot iti dayta anak ko. Niyamsan at ito'y lugar tayo, mama. Ito'y syudad. Bakasyon namin ita. Isonak ko na dagiti dadakuna, ngay di syudad naksilabrar. At namin pala'y day jay. Gusto ko di, ay katuwad na. Basta ti ka na yun niya bagbagakun ka anak ko. Agananad ka iti amin na papanam. Hay, nakadunto met navin ti kagayum mo. Wen mama, di kay madanagan, kanayon aganadak. Ken kasta talaga teta kabalan na itibiyang, ado ti kagayum na.
Oy, si kamat gayam ti masabat ko at joydan. Nagapwam, ijay ilihinsan. Imbaga iti adinak awagan iti insan. San kadi? Anya, hanyam, okay lang, tawan mat makanag. Ngem no iti kadwan ti tao. Di nakawagan iti insan. Nangruna no iti pagadalan. Anya, kayat agapukan ka, ket bumabati pa nagkita dagiti tao kanyak. Nalawag. Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narapian man, kasta ka ti anak ko, ka nagkapuan na kanu, nagkapuan mo ili. Kasta, siguro napan manen nakitantan, awan mati sa balya mapanaramidan ni ili. Bakasyon matita. Sigurado mama, napan iteras taunhan asigot apagpapatay man na, rumpon laon, anyang naitibus-busen na, nog sadot-sadot. Imbag kumamat no danatalgat at rabahu tina na, awat-wat, mang nam madalaon ititangdan na, amapan makisagsak ka. Nukas dati imbaga na, anya ngay ngarod anak ko, no di na kaya't now awagam it insan, Mariel ko namlatan, tapnawan ti rirey. Nanam, tinapatag, awan ti dakas na aramidam kan kwa na. Awan mo't nana, isu na lang ta ibain na tlawunay. Nagruna ka nagitigagayem na. Ania ha? Jakan mo, doa pa yakas titipan na kilangan ni Mariel? May salang ti kayat asawan day ta, anak ko. Ibain na ka, kasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Namala, bay amon, anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nar aramidam kan kwa na. Narabyan kamanan, anak ko. Wilanan, nag-overtime makamin. Kasta ka de. Ay na, dordahan. No saan mo akabaulan, di mo kumapilitan. Kahit kung hamin din makawarnunanan. Imbag labus-busak intel enrollment manen. Kahit puti makapropose. Isawat aramidat amin na pamuspusan, tap na makawarnunga. Agyaman ahok. Gaputa kastakan at panunod, anak ko. Ngam na mariknam ti banog mo, aginanaka. Aywanam ti salun at mo. Sigabot gayam, Jordan. Pagsapo kamot tayo robong world. Nora Regan kat sigati manpug sa titi sapo tilawalawa diti valsada. Akwa? May updato nipur mem. Kaskala atus ni tilagam. Agayam kat dishwasher kalang. Winonkel, dishwasher aklang. Angam, san batalalang inti trabaho. Gaputan na dalusmat. Ti hudam piti. Isula, ang timabalin na trabaho kan ka. Anya, but noble ti bagay sa maya. Mois la, dakay wanakurapay, bay thaterumbang at trabaho yo. Eva ni Mariel, agin enjoying agpaspasyar ita bakasyon. Anya, kasta timbagakin ka ni uncle mo, winyaron. Unay matan, no apay mitnada kakastata tao, agyaman dakit dian, tas anda mapadpadasan ti agligat iti biyad. Apapailanasken apasakitan dati padada tao. Kapasayam nga rodi tirit na. Naruna, ket. Uncle ko tinangibaga. Ala, bay amlatan, di mon ide kaskaso. Saan na isuda ti makalapod iti aming nga aramidam, at datapi kiting agagat ka,
Ta orekas ti amakitan tandan talaan. Nadalus ti trabahuta. Agyaman ka. Ngamin, amil abanaga pa kaupayak. Kaya abakanayin ti wodo pusta mo para hanyakin. Siyempre, adayan ayat ta. Iso arumpun laan na tinulong ta. Laglagi pam. Ambisyosa. Ken ambisyosa ta. Ani amutan ni bayaw. Di naman lapi nanunot ang makapasa ertirik na. Dayday ngayon pag-aanakan ka. Kaya, wenor na. Tunggal masabot ko ng kulhulyo. At dalat na may pag-aanakan niya ka. Pasig pa imat nagkakasakit. Ala, bay amanak ko. Kasaritak to manimanang minda. Bagbaka anak ko mamut de asawa na Tas saan akas dati pa nagsasauna. Sana na. Amalan o daytan tumanan ti di pa kinawatan. Okay na kanya? Uli na sakit tinakam ko. Ayam, mawatahon. Gaputa kasya talaga ti ugali namkil. Sa bahagay matkit di. Ay, imbaglahangan takasta kanad panunot anak ko. Winanan? Anjani nga rode. Japlatan ital talaga, nagiti pagbagada kanya. Nakitak de Jordan kantikayan ayat na itinaglino nga kijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Ayat inagan de girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na? Kunamlan na pintas. Feeling? Hehehehe. Anyang ay matikos date ababay. Baknang kaditi pamilya na. Nursing, mama. Kunadagiti kagayim ko amakam amukan kwa na. Agin lalain kanuday jababay. Ay na, nukas jaylan di Jordan anasapa na kiayan nayat. Walak pamatik amakaturupos day chay. Sigurado day ta, mama. Kas iti napasama iti inana. Ha? Like mother, like son ako na day. Isoasi ka, anak ko. Pandasim tadi ka pa'y makibon-boyfriend. Papnusan ka may paday ti day chay at Jordan. Kipanagadal mo tintunarum. Ikanahit, mama. Amuyumet na adudagiti agdakdatun kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritan mi kadagiti gagayem ko amapan kami ag-beach intun o may asabado. Masapul ko ti kwal pa. Ha, ayam anak ko, magmisot kayo iti na panalawas na naya. Wen, papa, ha? Anam, saan amabalik sa anak amapan ita? Wa, anilang ang timahunada giti gagayim ko. Amangan mi bagatanawan kwartak, iso asa anak amapan, mabala mapan kanak ko. Basta ti kanayon mingay palagip kun ka, kanayon kangagan andad iti sa dino manapapanam. Kan siguraduam laan ababay dagiti kakatuam. Aha, agyaman ako nay mama, papa. Wen, babahay kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel. Wala ka si kamagaya manak amyang. Apay nga ka dito eh. Hina, imayat nagpalengke tila cook. Kasta ka di? Mapan kami makijay beach. Ay nawaw, sana all. Ay katunaha. Apag-isot, summer ita. Ay na. Hadda kumamat yagpantay pistor ko. Tapno, I will join the group. Wag na paisoan niya. Ay, taon matan tinapalabas. Manipot iti naudia nakapanak iti beach. Oy, Mariel.
sino DJ lalaki ka holding hands mo? Isa ka din DJ? Shhh! Pulat sa simana ampian. Di mo ko maitantanong ka na mamakon pa pa, ha? Ha? Ni George DJ. Boyfriend ko. Anya? Awan amuta mama may papan ka da kanita ni George. Iso apan maasim? Di ka agtagari? Idanong na paniampian tinakita na katagitinagannak ni Mariel. Gagayem, di uliwayan ating gan tituloy ti seryetay wita alawas anapalwan. Sakripisyo, dito idrama tayo ti Masakbayan laya. Insura para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimak direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday towing estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Abas, nagpakasyon da Jordan iti pagadalan. Isumainted da kan Lorraine ti agbiro piti part-time job da. Ket balidi na road anaawat da gitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan. Kanayo na pagsawan da ito itisan anasaya. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalapad iti anyam nga ramitin da. Iti sabalya ba anir? Nagpakada ni Mariel katagiti dadakkel na. Amapandag beach katagiti garayim na. Pinalubusan na road dagiti agasawa. Iti pandagnada iti public market. Nakita ni ampian ni Mariel. Nagkaka-holding hands na alalaki. Itagagayem. Tengkat titulo iti seryetay wita alawas anapalwan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Ay na. Tawan matanti na palabas. Manipod na udyan na pa nakijay beach. Oy, Mariel. Asino jay lalaki ka holding hands mo? Iso ka di tayo jay? Shhh. Pamnaasien mana ampya. Di mo kawaitan danon kada mamakan papa. Ha? Ni George day jay. Boyfriend ko. Anya? Awan amuta mamakan papa may papanta ni George. Iso pag na asim. Di ka ang tagtagari. No problem. Amamunak. Jakaya ti makibibiyang iti biyag ti sabali. At yaman nagtugas ta. Mana ampian. Joy ten. At ni Mariel day na. Katuan na day ti gagahim na. Huwag na paiso. But ni George the holding hands na. Ni, nakadlaw sa ti kasinsin ni. Kimita dito na. Tarantet, ha? Joy dad. No, ray. Tuwa kayo lang ka nakakita kada kami ka ni George. Ay, malaksin kadagiti kagayam ko. Anita hayo ti makamo, iti nakita yun. Atsan, Nefi, girl mo sawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayak na isabwag ko kan kaday ti milk ti na inumak. Na, no ma'am, want the mama kan papati may papan kada kami ni George. Amok at hayo tinanita mo. Kataksak ka na kayo. Anya, iso ano di yung kalatiriri ko. Kasayaatan na aguli mo kayo latan. Nalawag. Kasla jak patin tinakita. Uray siya. Jak namnamain nga agayat ni Mariel iti kaskin ni George. Winrod. Impossibly adi na amoti may papan iti day jalavaki. Put no kaditi agwarwaras iti adaman na dadwa babae anasihugan ni George. O hena. Amok di may sa babae. Ta classmate with the high school kami. Kasta. Ay. Sabay la kuma. Ta di naramidan iti kasinsing ko.
Ti kasi tinaramit na kadagiti mo na girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latatag-tagari anak ko. Wenana. Awan mo't panggapwa mapan mangidanong kadan timinda. Nasayhat no kasta. Bay antay ulata. Na isudan to ti makatakuhat no anyatir aramidan ti anak da. Madanagan nakitinsan ko. Amalan namin oramidan mit nituskan ko na. Ti kasi tinarabid na kadagiti mo na afayan ayat na. Bana, saan mat siguro anak ko? Namin, amok akapaalan da manang minda. Kan bayaw na isuro de kakaiso na nga anak da. Sabagay mat kitdiyan na. Nakunak dayta. Gaputa ka na yun idi na ibagat ni manang minda. Ama sigurado na asaan ama ipada day anak na itinapalabas ko. Ne, napayong gaya manang minda. Apayata kayo ti magimatan. Awan ka ni Mariela may baon yo, ay na, awan pa'y ngarud. Talon nga aldaw tinapalabas maniput na Pandaigi Beach. Agin gaita, san pa yan hagawa with? Ha? Kasta? Oh my gosh! Amang kit di mat mo nag-enjoy iti kastaun, hay! Iso nalipatan na tinagawid. Ha? Ay nget kayat mo asawan? Ha? Ay ekwa? Awan day jay manang minda. Mala, ibagam kitino nga tigatanyem. Sa nakagumatan, umayak laglo tawag at tanak ko. Madanagan kaming aminan iti asawa. Ha? Ni mamati umawamag. Ay, sumbata adakwas, tatno sana makapumpat. Hello, mama. Hello, anak ko. Nasayhat mo ta sinumbata mong giyawag ko. Madanagan kami kidnipapam. Mama, pasensya kayo kumana. Ado nga mi tinaramit mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kano nga ruti panagawit mo anak ko. Manumaten ngal daw yudita. Kalpasan ti lunch. Agawit kamin, mama. O, hanya, nakasaritam te nagpa? O, edne, sinumbatan na tiawag ko. Ged, hanu nga agawit? Agawit ta hanu kalpasan ti panghalitaw. Agawit day jalita mo ka na ibusan ti kwartana. Ay, unayan tanak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging da asa anapagawiden, san hagawid. Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amunan ter aramiden na. Kan may sa panasang ni Mariel, isunga ado ti kagayim na. Why, Mariel, adakam, tatagarim anakampian, ha? Ay na, masayat mo tanagawid kan. Madantanagan da mamakin patpam, Nag-enjoy kami nga mini iti husto iti kadami ijay beach. Iso nabayag kami ijay. Uray kasta. Nasken nag-update ka kadag iti naganak mo. Iti kasta. Santa ngagdanda nagkin ka. One more. Di magazak di titersena manang ampian. Taulitek na ibagaken ka. Bika humaagitan danun kadag iti dadakil ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danak mun aya. Ala, agawid kan. Tasigurado, padpadaanan da ka da mamakal papam. Masaya hasta nagawid kan anak ko. Pasensya kayo papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach. Sigurad po mlaga punto tibagpagam. Amangam hiddimet no dalalahi hadwayo napan. Ha? Awan papa.
Awan. Dasayat no basta. Ay na anak ko, pang-asim, no sumarunungan da papanay niyo. Umahwag kamot akatakabe, tapno makaturog kami ikinasimbang. Tatalaga nagdandanag kami may papankun ka. Pasensya kayon, mama. Sige, kastan tuteramidan. Wen, manang Sandra. Pudnutin bagakin ka. Nakita ti dwa matak. Kasta, kinapudno na, amu kon ti may papan itidayta ampian. What? Nakita mutla ki anak ko kunti ka ayan ayat na ita ijay itlay. Kun may sa, amu dahajay lalaki. Dodge kano tinagan na. Lamin, sanak matibya judgmental. Angem ay na manang Sandra. Punakita kiti de jalalaki. Kasla adik. Ha? Hoy. Ngamin. Jetak yagna. Tatu amin kimakitam. Uli dagiti sa kana. Ay na, katatato. Jay laru panante awan tatuna. Aniya. Nabosta. San lada kami kanilo rin tinakakita hadakwada nanang. Wan anak ko. Nakita mutlaan ni ampiang ida. Masaya tanu basta nanang. Tanu bilang may danun katakwada. San ada kami tepabasulan ni Mariel. Wan anak ko. Di ka madanagan, sa anabale, taamok mat anakita niyam piyang ida. Kit, anatin ako nanananan? Awan panggap na mangidanong kada antiminda? Jak manam mo anak ko? Makaammo niyam piyan no ibagana kada kwadawan no saan. Alabi, namawan pilot anak tahamafet, wouldn't garut lakay. Oh, matanagan akmanan, tayok mo't makuntak ti cellphone na. Napnapanan namanen, ti pokada na itay bika mapan kanu ikayan ti may sakayib na, at dakan waramitan da. Yak matin na salud sod kaputag terteras mat nga bain, ay unayan tanak ta. May ruwab nan pikas jengar aramidin na. Dakawnay na atabalasan kut na road, kun adutigagayib na. Walagi pa matsak paminsan ninda. Ang mga noon nila ditatararamidan na adita mo. Pa, ay nalakay. Awanda kasner aramidan ganakta. Man nakigayim lahang iso kastyoy. Nakayimot gaya manang ninda. Papanan niyo kapig sa titubo ay na mapan kami kuma ijay ihi. Anya, saan ngamin ang nagawit anak ni itirabii. Matanagan kami unayan. Saan kami ang nakatulog di tirabii. Anya, kuntak pa'y makuntak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amu yung narod mo sa dinit pangsapulan ni Kunkwana? Ay, day tamarugkot. Ay na, manang ninda. Tas kingamon yun, wanya teramitan ni Mariel. Amangan mo da inimit na kita kayo. Ha? Anya kaya tumasawan? Ha? Ay ko ha? Awan day jay. Awat day jay. Ay tsiko na. Salud-sudan yung anak yun. Amangan nus anot ati kagayam nati kanayong nakadkadwa. Anya? Saan ang nagawit ni Mariel idirabi Ngun kano, isumatin ako na ni manang minda itay. Duadang agasawa anapan ijay ili. Papanda ka no sa pulan ni Mariel. Hay, nagrigat lakit di nga minda agsasao. Korek. Hay, itay di magasta dito ay. Ibagat kumatinaki pakibinaminsan ngal daw. Angam, amangan wibagadan tumanen amat nakibianak. Uwan na road,
Day tamot lang ti pampanunuta. Iso ajakim bagbagay ti kabsat ko. Namen, amok akastat ibaga na kanya. Kakaiso na nga nakda. Imposible mo't nudi da ka ba alan na isuro. Ay, sa baala talaga tinay chief. Kumparay tel daw. Dumat ibanyog. Esta talaga. Anus lang. Sana bali, manulang in allowance. Enrollment tumanin. Sumaldin kan tumanin yak trabaho. Ala, mapadaro din iti coffee shop. Agkapita may sabay nga gawidak. Ked mapan ka na tinagtrabaho. Ay sige. Ha? Mabiit lang. Di mo real di kaya. Ha? Di ki rimor da iti hotel. Wano pa so. Kut ni George tekadwana. Ama nga makita dati. Ama ni ibagan tiki kasinsin mo na isulaan kisip-siputan pa. Mas kinaman mondanti day tararamida na. Uray pagada naman nakibiyanak. Ibagak kadawada. Ay niya, Japan ka padadalan ti kasinsin ko. Panangis ang kikaramida. Ibagang nga ni Jordan tinakita da katagiti naganap ni Mariel. Papagayam. Di riwaya na dinggan ti tuluy ti seryeta iwit alawas anapawan. Sakripisyo di tu'i drama tayo. Ti Masakbayan maya. Insurat para iti radyo ni Dunabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Putlay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTDC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito inestasyon. Agyaman kami itim kay panamtarabay. Di napalabas saan anapnamaan da Jordan kan Lorraine at makita da ni Mariel akadwana ti kayanayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na. Asan latan ngak tagtagari. Matanagan mo dagiti agasawa aminda ken bulyo. Gapu iti saan na panagawit ti anak da. Iti panagawit ni Mariel. Di magas iti tersen ang yampian. Tapno palagipan na. Asaan amangidan unday tuwi kadagiti dadakil na. Ita papagayam. Den ganti tulo iti seryeta iti alawas anapauwan. Sakripisyo dito drama tayo. Ti Masakbayan. Jordan, wag itlakan. Ni Mariel day kaya. Day kaya rimwar day iti hotel. Unya pa sa. Kuk mi George man tekadwana. Amangan makita data. Amangan ni ibagan tiki kasinsin mo na isulang ti sipsiputan ta. Nas ka naman mondante de tengararamidan na. Ora ibagada naman nakibiyana. Ibaga. Anya, Japan ka padadalan ti kasinsin ko. Panangisakit lang taramidek. Amang anuday tan aramidem, kitsikan tumanin tan balin adactors. Makamunditan. Tinapatagkit may baga kadahwada. Nalan? Nasa iat na ibaga kanyan ti minda. Memin, amang anu may sagmak ti kasinsin ko. Maawatak ti kayat mo sawan, na maamakak narod iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamuditan, tinapatag ibaga kadawada. Tapna muda, nuanya ter aramida ni Mariel. Amok nga dun tinapakit kita kadawada at agaditoy. Ayan, mabutan da mangidanong kadanti. Iso siya kung timang ibagahanan. Sana bali? At damat ni mana ampiam na nakakita mo't lakadawada. Apay gay mega dito'y balay Jordan. Angel, at ako may bagakata kayo. Siguradong lang na pagsayatan tiyo may baka tandusaan agawid kalaw na. Pagsayatan na tingay bagakata kayo, auntie. Anya data. Angel, auntie? Sana parang dadali ka na kaya. Angem,
Kaya't kulang nga mamuan nyo. Nakita mi ita itikayan ayat na. Idi pa ita mo. Nakita mi nga holding hands dahi palingke. May kadwa. Nakita mi ita. Arim war iti may sa hotel. Wanan kway tivayin. Malalakyan ka kismoto. Tinungpadak mo tana. Maamo ka kayat mula adada ölen tiyan ako. Iso akastak ibagbagam. Awan mat ibagbaga ni Mariel kadahabi nga dan kayan ayat na. Sikakit din tedda muda. San lang ada pamikan nilurin tinakakita kadahwadanti. Ure mi ampian. Adamat amuna may papan ka ni Mariel. Ay, kunakmat namin kan ka anak ko. Anyangay ita. Sikan titinungpaday teng antame. Okay lang ka nahunanan. Sana bali, tanay bagat magtintin nakitak. Adaka na kwada na, nudi dapatin. Adaka dehe, tikasinsin mo itay napan ka. Rimwar hanumit nana. Napan sa kanu kalagitayan tigidahim na. Allah, bay ahamon anak ko. Demon panunutan day jay. Inga katag sa kanan. Dane, anya orasun. Amang at numana daw ka ititaba home. Gastate my name baga itay kadahami anak ko. Butay dya lalaki, mama. Kayat nakla at dadaulan iso kastiti bagbagana. Awan ka ayan ayat ko, mama, papa. Tunggal humwara. Dagitila ang gagayim kutikat kadwak. Pay manday dya alanaki. Talaga pagpon totenak. Jak lang narutan ida bibyangan. Nam iso dakiman nakibyan. Amuyumat mama. Siput pay. Talaga adak kelti apan nakanyak. Namin, amin aramidak binamaramid. Amin adakanyak awan kenkwana. Allah husto na. Mapan ka manajayan tigapset mo. In kapag sasawan day jaya ka anak hamawanan bayin. Ado ti mabalin na dadawilin. Di bay anak tama tinapili na. Talaga ang mapanak. Yak balab sanday toy na inaramida. Ha? Manan minda. Ayan jay anak mo aman nakibiyam. Mana minda. Mabit la sana nasaya at timbagbagana. Mobalin ku akaswan kapuitikas jay na inaramid na. Amin nga aramidan ni Mariel ibagbagana hadahaming agasawa. Owan tilimlimad na. Malaminda. No adapan at talak mo iti anak mo. Kastamot kaniya. Nataluka iti anak ko. Isuwa amok ati nakaba ulan ti agulbod. Kayak mo asawan. Pod no jay imay naim badahadahame. Ay. Gas iti nakuna ti anak ko. Saan laan na isuday ti kayan ayat na tinahakita. Padasam amapanijayan yampian. Agsaludsud kakunhwana manam. Mapaduk nakaklaw na san apud no day tangipon po kayo. Talaga ay jak aban na tuwa amang itarong kadahayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kastate may imbagagay anak ni Sandra yebalay. Kat nakuna nga oray siko. Nakitam ti anak ko akadwa na ti boyfriend na. Manang minda, saan pata parang dadail iti anak yo? Kun kada kay wanaganak na. Pudno timbaga ni Jordan kada kayo. No malagi piyoji talongal daw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay BH. Kadwa na iti kayan ayat na. Niya. Kanusan kayo wala tama mati? Ayaban yun ni Mariel. Tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga gitandanon kada kayo. Ngam, tangayin bagan tika na kanyo kada kayo. Ohan,
puno timbagatik anakan nyo. May sakamot abakla. Siguro, kung sabos kayo itiday chay alalaki, kaya't yo adata ulan tiyan ako. Anya? Anya? Kasta, timbagaanimanan mindakan ka? Hoy, wem, ay na, kasta unay apumput na kanyak sika. Apay nga tangamin na di na sa lupsudan di anak na. Ay na, no anya timbaga ni Mariel, iso tipatin na. Hay, unay mata na kinakonsentidur daita. O wanya rod ampian. O resyak mut namin akabset na, kad di nakmut paten. Ay, sapay la kumanya rod, tas ana may sagmakjay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nanrugin te enrollment para itangay skulyeran ako. When mama, intun bigat nagsasaritaan mikadagiti kagayim kumay papan medyo pagadalan, tapno ag-enroll, dasaya at nukasta. Ag-enroll ka. Ikaw mo tayo tapno mahaturpus ka. Itikasta, mabain to ni chortan kan ka. Kasta at talaga te aramidok mama. Babainak tayo dyan lalaki. Gapu iti palang dadadail na kanya. Ka takindrol ka didayjay itaatawal. Panagunak, saan mama? Amang anusan paingon dastior nung na iti pagdrab-drabahwan na restauran. Dasaya at matnukasta. Kung na, kas jay ti maganap ti mang dadadalal iti padana tao. Oh, anya daitar aramidum anak ko. Bilbilanit man detika kay sunan ornong gunanan. Mapan kami di pagkadalan ita. Kadbok ni Rain. In ka mag-enroll? Ha? Katuun, anak ko. O, nga paiso. Enrollment yu gayam ita, winanan? O, adoy. Inor-ornum kotitangtan ko iti manu alawas. Imbagla nga inayon mo. Tapno da busbusam, anak ko. Sana nanan. Iduling nga natanday ta. Bigyan matanangan. Sana kasamol ting agtrabaho. Agtrabaho at lata? Kalpasan ti klase? Ha? Mabanuk ka, anak ko. Kabaylak na na? 5 lang oras ti pa nagtrabaho. Ag sakripisyo ak. Tapno da busbusak iti panagatan ko. Oh, naka-inders damuten. Adawit 10. Tapno maka-inanaktaman. Winapay so. Oh, hey. What happened? Nasyak ti si ka, Jordan. Trabaho lang, and uray santam na gadal. Kaput na marigatan kay ti pagbayad mo. Ha? Mariel pa nga asim. Saan mo kumamit ng ibaba ini Jordan iti ka 20 tao? Sikapet ti simumbot, ha? Apay. Mabayin kayo ama-amwan ti kaduan, nakurapay kayo. So nakurapay kayo laharudan. Nalain kayo para magdadahil iti padayo at tao. Ay niya, iti kastan na ugali yo, kasi adan na agrigat kayo. Anya, nag-enroll di Jordan, anak ko. When mama, pinabainak ida iti kaayan-ayat na iti pagadanan. Anya, temuda siguro, kadjak ida tutupan iti kasyeng na aramida, kad anya lay ti kuno da kun ka. Awat tinaramidan da mama, ha? Kasyay ti sagrapan tinalaing amang dadali ti padana at tao. Ustulan tinarabid mo anak ko, tapnog nakamdamat. Kan panunutan da asan anasaya ti aramida. Ay na. Talaga nagalas ti ugali da iji akapsat mo, manang Sandra.
Agasem. Manipudim bagakadakwada tinakita na rami tianak da. Pulos asandanog umagumatan di Twitter sa enak. Hoy, lablab sandak lapan. Ania? Hoy, mapandagumatang ijayan ni Nena. Sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya ka ni tikabsat ko ampian. Hoy, amumutan ti ugali na dayjay. Masakit lang amin tinakam ko. Gapot ay dito idang o may umutang, no kasyaing awan pa'y kwartada. Alam ita, ay na, labas-labasan dakmutan. Di pa'y lakat may padugman no may batu bitu'y tersenak. Apa yung tananan? Talong aldawan asan asim-simbrik ni Mariel? Nene, apay nai? Jaka mo? I don't think we see sana miss na. Kasta hade. Apay nai natan? Sapay pum galag absent dejay. Siya katanang tipagdamagan di professor na. Ala, bayam. No masabat ko ni manang minda. Salud sudak. Win manana, tapno amok ti sumsumbat ko. Salud sudenda. Haldawan na ako. Apayawan klase mita. Papa, ang kakapsuta. Opay hay. Ay na, malungal daw kastakan ako. Dasay saya at siguro no mapantayon ti ospital. Tapno maamwan no anya data marikrik nam. Isanen mama. Ikabalok pa'y mat. Hindi kay matanagan. Sumrutakintan bika ay saan ako. Saan wapilitan no di mo pa'y kabalan. Alalakay, inkapandaran ng jailukan, mapan tayo ija ospital. Anyati kayak asawan day toy Mariel? Mama, impangkaruk kulakit din, abaganay laasakit day tamariklik nam. Nagbitot gayam. Pagkawanid na, papay adimu imbag bagakatahami, na tabayam kayan ayat mo. Mabutenak namin kadukayo. Paniya, kayat mo asawan, potndot indanun ni Jordan katahame. Sumumbat ka. Saan amasung batan day tapanagsangit mo, ti saludsud ko. Anya ti sumbat ni Mariel itina na. Papagayam, di uliwayan na tinggan di tuloy ti seryetay wita alawas anapawwan. Sakripisyo, dito idrama tayo. Ti Masakbayan, insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPDC Drama Production Center iti DZWD 540. Kenday towing estasyon. Agyaman kami iti ingkay panantarabay. Di napalabas. Nagturam ni Jordan iti balay daminda. Tapmoy pakamu natin nakita na nararamidan ni Mariel. Gapu iti puntot ni Minda. Natumpa na ti baro. Nakunangarog ni Jordan, ang nakita mutlan ni ampian de Mariel kentikayan ayat na ijay ili. Dagus matanak purom ni Minda, iti tersena ni ampian, tapno agsaludsot. Input nung narod ni ampian tinakita na. Yamsan latta anamati tina ni Mariel. Iti sa balyabanir. Impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam. Tinggan tituloy iti seryetay wita alawas anapawwan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Impagarup kulakit din, nugagangay laan asakit tamarikrik nam nabitotak lakayam. Pagkawanen na, mama, apay adimu imbag-bagakadakat ni, no tagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengat namin kuda kayo, anyo. Kayat mo asawan, ni would not endano ni Jordan kadahame. Mama, samang baka, saan amasung batan day tapanagsangit mo kisalutsud ko. Would not endano ni Jordan kuda kayo, mama. Pagkawanin da kuma, managilima da kuda kayo. Oh no, jak namin amo. No kasano ay put nugti amin. Namin, interayan na kung tinatasiku kanya, mama. Oh, Jacob mo nod niya taravidak. Mariribuhan na gapuit inaramit ni Bariel at nagarop katataditan. Impagarup kulakit din, nuti panagadal nati in tunarna. Namsan met gayam. Kayot nasa wen. Put no tindano ni Jordan herada. Agam santa met ngamidan abat pati. Wen ngarod. Jacob bo no nyati vakakada Jordan kan ampian ita. O haput no bet gayam tindanun da idihanyak. O odnyan tinaposta makitenak ta. Bulama tita humaydi, kapigitim bagada Jordan. Balabit asada na pasa makanwana tios jay. Jakilapa karupan tikos toy omapasama. Anya, masikugan ni Mahiel? Wan anak ko. Isumatan tiya gorwaras adamag dito ayan tayo. Isumat lagaya masanan asimsimrek. Kit, ada ka din ni Jol sa Jibalayda? Ay, dahi tangaro ti parikot dan ti menda. Pinanawan kanu mot de lalaki anakasikug kan kwa na. Anya? Kaasimat ti kasinsin ko. Owan na road anak ko. Iso asika. Nangruna kat adan kayan ayat mo. Agan anak kay kuma. Maka uray ti panangas hawam. No girlfriend laan. Ti panagadal yu kuma ti panunutan niyo. Wenanang? Sipod pa'y. Awan sa baling arapap ko, no di ti mahaton pos. Aduman dagi tilat pwede. Angem san hamapukawan iti namnama. Pampanunutak matagi ti sakripisyo yu kanya. Isuwaram itak dami na kabaylat. Tapno matulog mas matipagik nga gadal. Agyamanak nukast anak ko. Pagyamanak unay, gaputanana kumka. Hoy, ponsintindur tumut namin de jakapsat mo. Ato kami anang idanun idikan kwa na, iti aramidan ti anak na. Alam ay na. Da kami pati nagbalinadakis. O, narod ampihan. Anyang ay ita. Ay na. San kakngal da nasaya tinagbanagan ti anak da. Masayang anak mo titipan nagadal ti ka anak kahak. Kud masya anak mat aha. Oray kas daya saan anasaya aha tipan nakilagan dakadaka me. No siya klaing. No sombroti kinadakas ti ugalik. Ay na. Ibagat agong kunada. Ha? Kasta talaga hampian. Sapay lahuma. Tamaka amiris danto. The number kinadayo is either undertaking or out of cup. Alagay jakun pakompektisan for ni George. Namin pinsan and alinipat na hurt.
talo na bulan ti sikuko. Nye maging gayta, di madlalag parik na. O, ay nga ti san yitam si Kamariel, saan mo kadya makuntak ti kayan ayat mo. Mama, mama, na aton ababay tinaglabas itibiyod na. Ngabi, why daw, jakap mo na niya klasit pa na pampanunok tiyabdahan ka. Ay ayatit ni George, mama. Ay ayatan, amom kadiday tanay bagbagam. Ado da gitila laking of datun kan ka. Babaru da. Namdo apay aday gaypay ababa ero te pinilim. Mama, daim bagpay ni Jordan. Intularan na ki panagatal na. Gam sika. Tay talanagam ampang kina aramid mo. Ni, sika magka minsan. Italanag sapata. Kumustahan ngay? Kwa? Kastilit tay. Nawen gayam. Kumusta hayo matan ka ni Lorraine? Nasayat matata. Madaman man ti review me? O madaling amin at exam? Say-sayat nyo insan. Amu kakabalan yu dayta. Igod yu te agadal. Tapnusan kayo ama ipada kanya. Insan. Mabalin matlat ang agadal ni Mariel na uray masikung. Mabalin mat. Iso na lahan ta mo kababain. Naruna, ket adudag itinapaspasak tanay di. Hey, sabagay mat kiti. Maragsakan hak, gaputan na sayatan ti pan nakilangin na kanya. Nasapat ko iti na minsan, ket insan ko na namatan. Kista hadi, siguro na aniris matinan. Barangan o tultulin da jaki na sayad na. Ay, aluhuyik tu mahan na ituli naman ang tiagadal. Pani, sayang, sayang at talaga. Sapay na sirip ti kasinsin mo. Oh, at tete kwartan aramatam, inka pa check up. Mama, de mo namnamalin ngag sublipay tilalakya na kasikukan ka. Ano tahu makonsensya na, amu na humatak durante obligasyon na. Mama, ano sam dagiti ungat mikad ka, anyang ingarod. Tsak maumangagkid daw iti pamakawan yo, mama. Amu, san an alaka, tapno mapakawan da. Hay, awanan tedo payaso, maron rang tilapaya ko, inkakit din na pacheck up. Nagrigat ti kastoy, manang ampiang. Kinjakom mo non yutiramido. Hey ma, amo Mariel. Iswakas jay da mamakan papamkan ka. Gapo iti sakitinakam dakin ka. Namin, lanatut expectations dakin ka. Kan maysa, at may maysa kang anak da. Iswakas jay. Ngam manan. Italaing akas jay da. At bauto matlan tipong tudakin ka. Nang runa, leipas ngay munto ti agbalinya pulku da. Salpelo kumata kosta. Hiswasi ka. At panunod kan, Mariel. Amirisam anayin bag. Dagikisan anasaya at ngayon ang aramid mo. Itikasta. Saan nenda mawulit? Si kamat gayam kanakan. Anti Sandra? Hinhan nasayatain may ka manang Sandra. Alaman, kasaritam takanakam. Ha? Bagbagam, tatlo lumag-antirik na. Ha? Apay. Anya yati parikut mo balasan ko. Anti Sandra, jakam mo non nyo teramid, hingga puiti nagbitdutahat. Panagarik nat paikit din,
kat ilaklaksid ako nahanap da mama kan papa. Ay saan akasta ti panunuta balasam ko. Saan aput nuday ta? Ay ayatan da ka dagiti naganak mo. Di da na ekspektaharan ang mapasamak kan ka ti kasta. Naim bagpagkada hayuan ti, takasta ti bagpagayu. Makasarita da kiti nasayaat. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jahay, akayat muwada kasarsaritam. Umay kalata ijay balhay. Shatlav mot yada itay. Inaldaw mot arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalan, nagapwam. Ha? Kwa mama. Nagapo kitsahin ni manang ampiang. Napanaklan nagpalamiis. Anya. Apag isumot ngay may ni Auntie Sandra. Iso nagsarsarita kami. Anya. Makisarsarita kan ken ni Sandra. Wen mama. Namiris ko asan gayam anasayati nar aramit tayo idikadakwada. Anya. Awan matpitakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Itala ana amiris ko. Asan arumbon aginurgora tayo ita. Iti manumo oras sa panagsarsarita mi. Nalaganan tirik na. Gapu iti panang bagbagana kanyak. Anya. Imbaga kunwana ti parikot ko, mama. Kit maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kunkwana. Anya ti kayat mosawan. Dahayo, mama. Didak maawatan. Ngam niyan ti Sandra aginurgura tayo. Jak namaan na isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbagahan yak. Isu analag anan tirik na. Nasayat mo stananan. Tap na may asidik tirik na ni Mario kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat anak ko. Isu na laang aha. No addaman ang timakon ha ni manang minda. Awan mat siguro. Imbakak mat kan kuhana. Ano kasapulan at ti kasarsarita ha. Umay lata di ti balay. Gusta ka dinana. Eket wina. Umay lata di toy. Baring at tugundaway ang makapagsarita kami matitikasinsin ko. Ado ti kaya pumibaga kan kwa na ngay. Wan anak ko. Ibagak to kan kwa na no umay di ti balay. Nasaya at tanagsabat ta Sandra. Ha? Kaya't kulaan na ibagakin ka. Ita ta makisarsarita katahayo ti anak ko. Pangasiyo tasan atila humporme kibagbagayo kan kwada. San mahat manal. Amin yung pagbagak kan kwana. Kat pagsaya atan na. Kinapudno na. Nakunana kanyak nagbarparikod. Kapwiter aramidin yu kan kwana. Anya. Amin tayo. Adapat bitutan na. Amuk na ado ti arapa at mo para iti anak mo. Nung saan ka kumamot na lablabas iti panagsasaom kan kwana. Gapu iti kasdayan at banagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulo nam ti anak mo manang. Aklo ng tailatahan nga iso siguro tigasat na. Saan mo kumamot na pagsasawan? Taamang nga ano at adalaang amadepress ti anak mo. Nakaskas tao day ti joy then. Kaslayak pa dyan amakisarita itan ni Mariel kinyan ti Sandra. Oray siya na ronda. Mas dawak matlain. Ang mawantin posible, ano kamiris ti may sa tao. Sa bagay matkiti Ken,
Umay ka din ni Mariel iti balayo. Wen, angem jok marandranaan. Kasta ka di. Ay, umayak tumanmet pumasher ikay. Kayat kumet amakasarita ni Mariel. Ay kan mo na. Inton Sabado, umay ka di balay. Sigurado mo may dayjay. Sige. Awan makanamit at iti balay inton Sabado. Umayak. Mayat terumwar sa paminsan nang runakat nalpasan te exam. Kasta talaga tibiyag balasan ko. Kas iti kanayo na ibagbagakan ka, awahan ti perpekto atao. Amin tayo, at dapat bidutan na. Agyaman ako na kadagiti pamagbagayo kanyak, anti, nanan. At daramin, kadok ni Lorraine, yan pagnaoray syuranan. Wah, Mariel, nasaya at tadaka dito'y. Lorraine, wen, siya, imaya, hayat kamat amakasarasaritay. At yaman nagnukasta, Lorraine. Anya dirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kunkwana. Papagayam, di riwaya na dinggen, ti tuloy iti serye tayo ita lawas anapauwan. Sakripisyo, ito'y drama tayo. Ti Masakbayan, insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon ni Virgie Paclay, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoing estasyon at yaman kami iti inkay panangtarabay. Di napalabas namuan dagiti nagannak ni Mariel amasikug daytoy ket saan amaklon dagiti nagannak na kanayon danaro da pagsasawan ni Mariel iti saan anasayaat. Napan ni Mariel iti tersenan yampian. Ket dita anaranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita nga rod dagitoy. Ket nasaya at tinagpalinalinan nenda. Namuan ni Minda tinapasamak. Iswa pinaladipan na ti kapsat na. Nasdaon ni Jordan iti kalahat a panagbaliw ti bali ni Mariel. Imbaga nangaran daytoy iti kayan ayat na. Aging ga anak mo na ni Lorraine. Asarong karan na ni Mariel. Ita papagayan, dengan titulo iti serye tayo ita alawas na napauwan. Sakripisyo, ito'y drama tayo. Ti Masakbayan. At kami na, kadot ni Lorraine. Kat umunag kayo apagiso, at dani Mariel dito, Naimbag no oras mo, Mariel? Ay, kastamat kan ka, Lorraine. Kumusta? Nasayat lat tamat? Imaya, nga putahayat kamat asarong karan. Agyaman ako na inukasta, Lorraine. Oray nagalas ti ugalik, idi katahayo. Imay kalata, tapno sarong karan na. Awanin dayi kanya. Si kakit timot, agyaman at nukasta, Lorraine. Sayang mo't ti panadadal mo, no awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine, sapay na laing ka no may papan iti academics. Itulin mo to. When ko manarwand, Adam, saan? Jakon mapaggitan na bilang laang? Ay na, kabailam data? Si kahapay, amok akabailam, naputa na sirib pa. Pampanunutat na midda mamakon papa. Ang mga nusandamot lang na umanugon, no ibagak na agadalak manan, pagchik na umanuwot dento, o rea denton anak mo. Tapara matlaan day ti Masakbayan, ken Masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine?
Nyam panakonak. Namin pinsan anak pukaw ti panagtalak damamakanyak. Maawatak data. Nyam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anak babawiyamun ti amin. Sigurado ama isublinto ti sigud alin nangin nyo. Gusto timbagan ilurintan ka insan. Itulim tagan, tasayan. Kinapudno na. Talaga hayap ko insahan. Nyam, pampanunut at damama. Amang ano di dahon supportaran. Sanat siguro hasta insan. Ipatpatag dahat agitinagan mo. Isu siguro hasde dahan kaita. Gaputa sanda amakun tinapasamakan ka. Angan mo, supportado dahan ka. Sapay ko mga takasta. Nga mariknak. Talaga naawanan ti panagtalagdakan niyak. No kasta tiriknam, masapun huwag sakripisyo wa. No vayat mo manintang gadal. Agsapun kay ti part-time job. Iti kasta. San amin na pasapulam, ket kid dawang kadagiti dadakil mo. No kasta taramidem, sigurado maragsahan dakan ka. Ha? Agyaman ako na insan. Nagtali na utkalatana sa yahat kanyak. Itilaksit ti kinadakas ko idi kadahayo. Di pa tandajay ninsahan. Napalabos indajay. Ti masakbayan ti panunutan tayo ita. Anya, taga-inip kan sabat Mariel. Mama, aklo na ka nagbiduta. Ket nakasaganak na ramidin ti amin. Tapno na ang makita. Kan marik nayo apagbababawiyak na gitinar aramid ko. Anya ti kayat mo sawan? Mama? Namabalin? Ituloy ko matipanagardal kung kalpasan ti panagpasnay ko. Anya? Ikarik mama. Aramida kun ti amin, tapno makapagturpusa. Kayat mo sawan. Dakamikin ni papam ti mga iwanitanak mo. Kunda hami batlawn ti mangtad itibus-bus at ngagadal, kasta hadi. San mo kasta mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulak kat kiddo kadahayo? Anya. Kasta ti planok mama? Iso asapay lako mata supportaran daklata. Ikarihik. Saan kay to ama upay kanya? Matlaw ko'y ti anak ta. Kastaw na ti panagbabawi na bate. Ha, nangya ko tinaksarita anritay. Iso na panunut ko supportaran talatatanak ta. Ap mo ko nakamirisan, ay yati kayat mo asawad. O talaga ahayat na mo ng taga dala, ay kitaga dalata. Datati mo na'y wanita puhuta, kasano nagnakam tiyanakta. Nukanayon mo mat asuportaran itikayat na. E kanta humay kipagnakman na. Bahad amo ka nagnakam ni Mariel. Di na may bagatikas jay. No saan pa'y anakamiris itibidut na. Kumusta matan ti anak mo manang minda? Manu maaldawa saan ngayon imay ijebalay. Enda sayo tlutab mo at dalaw ijebalay. Masadot siguro arumwar. Kasta. Kaili kumata nakasarsabita ti ka anaka. Ay kato may kalata sumarungkar ijebalay. Ha? Sigurado ka manan minda? Word. Ambok hagapo ka tahayo iti anak mo. No apaya kasjayan nga panunut ni Mariel. Namin, iti saan pa'y amapmapanikya balayo. Sana kasjay ti panagpampanunut na. Pagyamanak no kasta manaw. Kanayon kung amin na palagipan. Ano mabalain? Diyak ko makayat ang makikita ang malidliday. Ay.
Agyaman ak matnukosta, Sandra, ading ko. Ha? Ading ko, kunam kanya, manang minda. Pakawanan da kuma. Amo ka sa anak-anak balin na sayo at takabsat ka. Ala, san aday ta ti panunutan ta, manang. Naglabas ang dayjay. Ti masakbayan ti panunutan ta ita. Sige, umunik kayo, Auntie Sandra. Agyaman ak unay balasang ko. Ay na, manula ang apulan ti urayan. Ipas na'y mumatandag balin na apo kume. Wen ngarut Auntie, kitsapay la kuma, ta normal to ti panaganak ko. Ohan, kabaalam dayta, di ka madanagan. Umay kamin to kini Jordan iti ospital no bilam laan. Agyaman ak nukastanti. Nahal anos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na balasang ko. Awan ti sabaling ag titinolo no saan adatayo. No tinapalabas, kat adudag iti ba nag-asaan tayo anakikin na awatan, lipatan tayon. Wen, Auntie, nasay hati pa nagpuspuso yo. Kat agyaman hak, pakasken kate nagbalin na Auntie. Jaka mundo kasanunga kitawak iti pamakawat ken ka Sandra. Ha? Itawa takastoy tinapasama kita nako. Jak ni nam asikatiad at makatulong katahami. Manan minda. Pakawanan da kabiko maating ko. Seput pa'y, awan tintultulong ko kan ka. No daparikot mo, baybayan ka, namsika, at akalat tatumos pulong katahami. Manaw, awan ti sabaling ag tinulong, no saan adata. Anyaman nagiti napaspasamak iti kalabas, agab sa talata, agyaw manahunay ating ko. Manakawat kaunay. Ketikarit, aday to yung kipangrogyan kinasaya at alinangan ta. Ay na. Nagtayaron ti ka na hakinsan. Tas lakan o lang hindi sikog mo. Ang gamita. Abat ito inagsasani. When narood din sana. Napaad. Ken napintas ti puli tayo. So natayaron mo tiyan ako. Ay nako naman itsan. Apag iso. Makaturpusap ton. No ko na mga ituloy mo ti agadal. Ekit tumulong ang mga veritika na ka. Ha? When insan. Oren rin, tumulong mo't nga gamis na bilang. Ay na, pagyamanak unhay insan. Ngem, nakababayin sa mo't unayan. Awan tinong pagpagbayda minsan. Agtitinulong tayo hidiya? Awirin mitianak mo. Tapno may pamaysam ti panagadalun taw. Agyamanak malen insan. Wen, agadalak, kat igaud ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagkitanan ti obligasyon ti maysa na ina kan estudyante. Ngam, amok akabalilak. Agsakripisyo ak, kas itinak aramid yu kan nelorin. Nagmeta panunutan nanan, nasayatan tilin nagintay wadanti. Owen na road anak ko, iraw dawat ko, asapay la kuma. Ta agtultulo yun tinasaya at alinnagon tayo. Uli nanahan. Agtultuloy day ta. Matunggal may sa. Sikit amo na tagpahumbaba. Agtitinulong tayo Husto kahay tiray ta nga imbagam anak ko. Amo patay kinapahumbaba. Kaya iso timangted iti kapiyetian yaman at ipakikinawatan.
Kasaritong tanakta. Sa lodsudab no kaano mapanagin rol. Wad lakay. Kasaritak ni Mariet. Datamatan te mahamwe te apuhuta bahet. E kutwad na. Sana ba leta adutay mutamangay wan nubilang lal. Aduhunam. Andat ka tumasawad. Nahulan ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan iti apu ko tayo. Nakababay nin Kasta matimba ka. Agam ko na mat nawan kanuti pakakumi ko manda ita. Nakababay ni tikapsat mo. Bababay ka. Tunggal umay da Jordan iti balay. Kasta at matlakay. Mababay na gapuiti kinadakis ko kwa iti. Aramidak matiamin tap numarik nana nagbabawi ha. Tipagyamanan ta. Get nasing pat tikapsat mo. Ala pailang ni baby ije balay manang minda. Tap na makatrabaho ka dito nagtibalayo. Makitak namin. Kat di kan makainaw kun mahalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Put no day taating ko. Malaban na rod. Ala inyo pailaan. So ko to, no malpasko ti trabaho dito palay. Pama, sa dinutayan tanak ko, awan mo ti Jesiled, ay kwa anak ko, inalan yan tim sandray tay, impanay yubalayda. Ay napasensya ka na anak ko. Yakumabot itulog, layarwata ni baby. Alam na makitam matanak ko. Jak makatrabaho dito balay, nang ruranukas je anahari inte anak mo. Makatrabaho aklaw no nakaturog. Kasta hadi, Mama, nuti yung kabagalan na awiran ti anak ko. Ibagayulaan. Agsalinak pa lang iti panagatal ko, ay saan anak ko. Awan pakatanakam, ado kami amangaywan kini baby. Ala, ingkakit din ijay ayan day chortan. Sigurado simmang poten ti kasinsimbo. Adyan mo na kunhay, Auntie Sandra. Nakan, anus kayo amanay aywan iti anak ko. Awan aniyaman na, balasang ko. Nakatulog ka diti anak ko, isuos anyo mauba, Auntie? Aha. Kwa. Nakariin siya anak mo. Simmang pat namin ni Jordan. Isuwad daday day unag. Adamot laam Lorraine. Isu datin manay aywan. Ay, kasta ka di Auntie. O sige. Umunig tanaro din, pakitahag ta anak ko. Ala, agluto kalat kan Jordan. Siya kunti makamuki ni baby. Isalak tap na makaturog. Sige manarod. Sana balay. Intun madamtama. At danto ni Mariel. At ako on insan. Oh, at dapigay man insan. Wahen. Ay na. Agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na Mariel awan anyaman na. Sitla abanad data. Ay na. No awan kayo amang tultulong kanyak. Jakam mo nanya tinagbamba na gakita. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di uliwayan na tinggan ti pagkibusan, ti seryetay witalawas anapauwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isaksagut kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nestasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Naimbag na oras yuamin papagayam. Isagut mi kada kayo, ti maudya paset ti serye tayo ita alawas anapauwan.
Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Oh, at da ka magkaya man insan, wan insan. Ay na, agyaman ako na ha? Awan makuna kiti panangay aywan yu iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit labay nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kandak. Diyak mo nun nagpampanagak ita. Ha? Iso daytoy nga aramidin yu kanyak. Utan ko anainbag anakam katahayo. Ay na, manula ang abulan ti urayan. Agturpus kamat niti panagadal mo. Winirdanan, san lasya agturpus kadlok ni Lorraine. Oh, nak paiso. Ay na, maragsakan na unay para katahayo. Siya kung ti kararagsakan niya ina. Wananang, kalpasan ti panagturpus ko. Mangsa pulak matan iti panggada. Adakan kadayta anak ko. Pagyamhanak, tain inut mo matan amatumtum palagiti arapaap mo. Wananang, ket gapu day tayo ti Sakripisyo. Iso apara ka da kayo day ti apanagbaligi. Nain bagpakan kain san. Makaturpus kain kan nilorihin. Sana bali May salayang atawan kat agturpus kanton. Mabihitin tayo san. Hehe. Ay. Insan. Agsadan aksaintun sumaro no semestre. Anya? Apa ngay? Insan, agkurkuran namin ang tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa. Nagsayangin nagsaldan ka. Ano sa mon? Mabitin day ta. When mutkit di Tala, di kagdana ka? Kalpasan ti panagturpus ko. Agtrabaho asikod. Itikas ta. Matuluan ta. Sana mabay nagsaldan ka. Anya, kasta timba ka ni Jordan kan kanak ko. When mama, is o mababae na kitikasinsin ko. Adun tinaytulong na kanyak, sobra-sobra pa'y nasingput at talaga ni Jordan. Ay, no sa anak ko manak ibarbarkada idi, may sa kumamagtan kadagitag turpus. Ay na, di mo ipagatikas anak ko. Kaputa blessing bati apo kumi kadatayo. No adaman dagiti nagbitutam, sa nakaraman ka anak mo. Gapukan ko na, nagbalin ka na tibka na. Gapukan ko na, makitak akabalamon nga aramiden dagiti batnag, asaan mo ang maaramid iti. Pwede na day ta mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Agraduar kagaya mo in kandakan. Talaga nagbiit ti panawan. Walanti, kamo dyan na. Malpas mutlangan ti rigat ko. Sana bali kanakan. Adun to ti so papak ti amin a sakripisyum. Sapala kumanti, awan imposible ti kasken kabarok. Itultuloy mo ti kinasayhat mo. Tapno adun to pa'y ti parabor adun tanken ka. Walanti, pa'y tataramitek, ay. Gasla ka nulang iti mapan kayo ag bite time itay ili. Ngamita agturpus kan. Naragsika pa nagturpus mo insan. Kastamat kan kain Lorraine. Agyaman ako nakin kain san. Agyaman ako nahi Mariel. Ay na. Nakaragragsakag. Panay matanak ti panagturpusyo. Sapay lako malapigrat padung tanto mati panagturpus ko. Di ka mapukawan itinamnama Mariel. Kabailam natin. Amo kakabailam na aramiden ti aniin. Tak na makaturpus kan tumad. Bueno,
Ket agyaman ako nay, Lorraine, ala, umay kayo inton malum ikibalay ha. Ijay tayo nga agselebrar, magwala ha. Talaga na umay kami, kadwak na mamakit papa, kastamot ten ka anak ko. Ano? Oh, at titi 2,000 choydan. Si kantulatan ti makamu amang tad kini Mariel. Imbaglan at danayunan daan tim, abus-busan ni Mariel, nang runa itakit pa nag-exam when you're old. Ay na, agyaman na unay kantaha. Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka latatumulong kan kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kun may sa, amuta ti rikat, no orang ti kwanta. Iswatulungan ta. Sana balay, awan pa'y mati sa balya paggastusa ita, kastamot kenta, agyaman ako na Lorraine. Ala, inta malam, nayunak mo tintad mo kwata, sakbay ngay tulad ko di balay dante. Oh, pwede ta kwarta abil-bilangum anak ko, kwenanang, nagsweldoak namin, kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000, nayunak mo iti 2,000. Iswa 4,000 namin. Kurt, pamay anyo iti rayta anak ko. Namin anong naminin anay baga ni Mariel nagsabtang iti panagatal na. Kaputag parikot iti kwarta busbusan na. Inkarikan ko na at tulumat na makatagdida. Ay na, naimbaglahangan ta na panunot mo rayta anak ko. Winanang, jak ti palubos as ana makaturupos ti kasinsin ko. Pwede ti akol tayo tulutad. Awatan yon ti. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Hay na, agyaman ak unay kanakan. Apag-iso, agparaparikot kami iti pag-tuition na ita. Kastahadan ti? Ala, sapela ko ma, ta makatulong nita basit agatan anaytid mi ni Lorraine. Agyaman ak unay paro. Yokap mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbag yu katahabi. Yomab mo na adun tu pa iti parabor adun tin katahayo. Sapay kumanti, iti kasta, matulungan min tu matianak ni Mariel iti panagatal na. Talagang awan ti makunak kun kakanakan. Lui di kat awan pamatik iti kabailabel. Ita, talaga proud ahun kan pa. Agyaman ak unayan ti. Ababay na hun kami Jordan pakait. Ena no awan day jahat na kam. Nalabit ngay di pailhang. Ket nagsaltegan ni Mariel iti panagadal na kastahat matlakay. No mabalin lakumba. Jakun awaten ti kwartan ay kitad na. Alam kasapulan tayo mo. Sa nabale. Pain pun makatulpus mo tenak ta. Agsubalit taon tumad iti amin Sakripisyo da Jordan ken Lorraine, gastamot ang tikabsat mo. Sa paila kumangarut takasta lakay. Makitak mayat ngay gagayt ni Mariel ti panagadal na bakayt, rumpun laan, namiin, saan la adata taggasgastus kan kwana. No di kat karaman da Jordan ken Lorraine, makababayan pa'y harudan. No mabalin la kung mga isupliti na palapas. Tasaan tay kumaita anagar arabitan iti dakas, tapno awan ti rumpong apagbainan tayo ita. Mama, apay day ti kwalta ayaw awat yu. Kuha anak ko. Hintad da Jordan kan Lorraine, para hanukan ka, imbaglahan o makatulong iti panagatal mo. Anya, ala, awatamun anak ko, amuk akasapulam daytoy. Agyaman aklaw na iti kasinsin ko. Apag-iso, kasapulaklaw na iti kwarta, mama. Saan nga minnoomdas ti matmatgod iti restaurant apagpatpatay ma, talaga saan anak ko. Gatas pa'y laon ti anak mo kat saan noomdas. Isong nga agyaman tayo iti kasinsin po. Kastamutan iti kaayan ayat na.
Anya, uray ni lurahin na kayan ayat ni Jordan, tumutulong itakan ni Mariel, wahan ampial. Hoy, anyan. Sapay lakuma, tama ka amiris ti kapsat mo. Mamiris na kumadag iti panaglablabas na iti kada kayo. Nagpalpaliw dan, ampial. Hoy, kunam lang amin asino da baknan. Kunam lang no di da kasapulan ti tulong mo. Hoy, anyangay ita. Da kayo tinamnangru naman tultulong kadakwada. Husto kay tiday ta. Num ita, nagbalbaliw dan. Kun maragsak anak mat, gabut ang madani matan ti panagtulpus ni Mariel. Hoy, awan siguro di anak mo nang suportakan Juana. Ay na, Jack Lamoy. Sana ka maumangagyaman ka tayo, insan, kastamutan ka ni Auntie Sandra. Ken, oray si ka Lorraine. Saan taman nga kapkapin ngam tinultuluman na. Awan anyaman na, Mariel. Pakaragsakakit di Baka mo dyanan na, makatulpus kami. No awan kayo. Saan ko naragpatday tinayan ko ita, Awan anyaman na insan. Kasi ti kanayon kumatnay bagay dikin ka. Agtikin nulong tayo. Ken, agyaman akin ka. Gapot uray makita dagitirigat mo. Manikwad kintulin mo ti panagadal mo. In sakripisyo ti oras mo ti panagadal mo. Ken ti panangaywan witanak mo insan. Kwen insan, manipot na dahanak iti anak. Nakapagpanunutak. Ket dagitirigrigat ko. Nagbalin akarhit. Tapno ituloy ko ti agatal. Ha? Manan minda. Henni, ita mampay ngay may kayo dito iter sa anak. Anya ti masapulyo. O may kayo awisan ampian. Ha? O may kayo balay ita. At damat basit sa kanabi. Graduation ni Mariel. Ha? Ay, kasta ka di manan? O sige, umayak. O sige. Ayapam to dagiti kabalay mo. O may kayo makipagragragsak kadahami ita. Uwan manang. Congratulations, Mariel. Ay na, baragsakan ako na para kinikas. Kamo dyanan na. Nakatulpos kamatan. Agyaman ako na'y manang ampian. Ay na, amo Mariel. Bilabakin ko. Ha? Apay anak ko ng tikas ta. Huwag Dapat uray at anak mo. Intulin mo lahat tinagadal. Para iti masakbayan. Wen, manan. Adu dagiti nagbalin alapad iti daytiapan nagvalikik. Adu dagiti naglabasak arikat. Kastamutan ka dagiti pambanag. Tapno sumalden ha. Ngam, jakin palubos. At adakit yan haritak. Nagsakripisyo ak. Wag iso na ita. At makitak matantibo na ti amin arigrigat ko. Ay no. Ibang-iba ka talaga, Mariel. Sana na si ka Jessie Guda Mariel na mamo. Agyaman na kititay na napresyar mo kanyak. Manang ampianan. Awan anyaman na. Basta. Congratulations kan ka. Ken, kastamatan kadagiti naganak mo. Nagan-anus da iti manwatawan. Ken siyempre, kastamatan kada Jordan kaniti kayan ayat na. Nanruna kanimanang sanidra. Congrats kada kayo amin. Worth it. Di amin sakripisyo yo. Ditan gagayam tinaggibusan ti makalawas aserye tayo anapalwan. Sakripisyo hisyo dito'y drama tayo.
iti Masakbayan maya. Insurat para iti radyo ni Dunabel Aran. Kanitimak direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday tuing estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay.